megalayapost.news. Kasnong umdan umbatyang kawena kisnong kabadan Haribhoy District kabahaba po jong kaboyron bongsin RD Blong menta kasngi kakat santarik ujumang arhajar arpun rio kalapan long ye kajing rakhi kelengku snam kabakat san hakajinga lenti jong ka kum kasnong kabapura hakabalai shimta shurham da baro ki paiba nong snong jong kate kasnong rungkat kajing don lang jong ba isnehing MDC ka umroi constituency kum mukongsan hagani kasngi la sakiru la kajing don lang jong ki executive member jong kasnong pentor bolasa kabalong kasnong kemi jong kasnong umdan umbathiang hagani kasngi la pen kuburom ru yaw rangba snong banikong jong kasnong uba shor nong kharai badiaw skuturi banikong uba limbub renghang la pen kuburom ru iki khun samla jong kasnong kiblapas ya ke examine SSLC jong snam arhajar arpun rio batkum juru ya kiriu temen rio rangba jong kasnong urangba snong jong kasnong umden umbathiang ba bankir matalang ula pen sngawru ke history lingkot jong kasnong ya kabala seng haka khatsan torik ujamang arhajar khatway bar ula pen pawru ya kijing e kum kasnong kaya kendu lengba jong kini khatsan toliki snam namar kajing bompatla ban penrung kerteng haki office sorkar namar kajing bompatla ka sorkar ban pendem ya kajing lum samari hakapor kababyang nakaliang jong ruang ba snong ulapan pawru ya kajing kublai ya baro kinong mikmat jong ka umroi constituency kibanadu snam arhajar khatway shaneng hakaba baro kinong mikmat kentum nadu ki MLA kumju ki MDC ki don la ki jong ki mati jong ki hapo jong kasnong abajung keren kum kongsan uba isunehing ulai kajingero ikinoilam snong ya kajing tray sitom bat kamensi mesha kajongki bat ula kanturu iki patba nong snong bakin dong ki brio ki bayeteli ki basyempang bat ki badan ya kajing tray lang kanang bakin dang la ban kanti ki imlang kasalang hapo jong kasnong kari bat kajat ben rio hi baro kawe nganut benong kajing du mensim kada napi kum kinoilam snong hisngo kwa no ban ino ru nama kajing e kabadon hak babun kajing ya ganti Henry wala kataru ngayo ipat ba kita kirurang ba snong ki banengkong kita kiru ya temen la kilong kenthai kisinrang ki bolong kinong support kinong kirsan yapi bat khamtam mi kinong snong bi kapulong ni snong kumne kumba kalong ngayo i menta habang yawan hakani umdan umbathiang kamlong su kata ka snong ka ba nangidai hanong kendong ru kamdai su ka ba sadin re kedon na kajong ka benta ngayo i bat ngatip don sibung ki khna samla kiba mi na nega snong kiba adep ke jing pule kiba per idon ru kun samla jung pi kiba tre sabar jung jelaro kajing tre juki sabar jung jela kamde da ka weipat kaba sulet suwan hadi kidon la kajong pule kidon la kajong ka degree kidon la kajong ka purpose ha kajing im ko juki derma to kadaw baka nega snong kala sei yaki kun samla jungi na kanega dong la kibakin long ki kun samla kiba syempang bat kiba sta hakajing ay lenti ngi sutu kadon kumangalaong kadon kajing syayaro kadon kajing ben kadon kajing ero handai kadi kamram ko jungi banyat kamram hakajing mut perkhat jong kini ram snong gibi banginong kamen perkhat be ya ka ai ka bahatam bat ya kanu pagin penbah ya ka imlang kasalang ngada sungu sukmen habang ya sngowi ka history kaba irang baslong ya pule nadu kapor jong ibastan nubis rembai bolong MLA hak tikisnem laken mau biai MLA ex MLA mangai lang dhar nalken mau lapen kemau yai ba George Bilendo ibolong ex MLA jong kane umroi konsumsi jungi bat ilaken mau ru ya ex NBC i ba Albinus Lendo nangkai babu kharbuki bat kumta ter kilaken mau ba kine baro kidon na kajong ka benta kale la kalong ibarit ay long ibakraw Henry kilas dang bat o kikin mau ya kaban le abha nam kanik snong gabi ko jong Carmen's Kemba kinay kinong mikmat kiba mga bat MLA bat kiwe kiban sawanru ya kabag gideng etrestom ya kabang imday ya kaban pet la kalong kasnong kabahe kasnong kabarit ya kabang inesnokti ya kaban pinwandur ya kaimlang kasalang hakata karukom kababha bat karukom kabitanam megalayapost.news.